Again, to get Karamono every year, you get your 18%. Okay, there are 7 million. You could now win a share 1 million. You get your 180,000. Oh, yeah. Yeah. Okay, there are I know of a person. Yeah. I look at them and the Munda and be 10 million. So every year, on around 1.8, 1.7. Wow. On 1.8, you are divided into 12. So, no more than you're arcade. So it is wise. Alafu tukare kasa koichi kuwa ne foreigners. Foreigners bakura shares seriously. But tukane in terms of kuchwa loan yake. Ito chuki shares. Ito kura shares. Seriously. Very good. We support you there. Yeah, asante sana. So now, bwana Kathurima tuwekane na ya shares. Meru nuko na kwenda thina ama tuko tu sawa? Tuko na shida au? Thina boga thina temiri kana. Thina temiri. Eze na meri bwana. Eze na meri ndo ne kuona ni gindu rutero tongeria Meru tukaliza ngadina. Yeah. And for the first time ne ukara idina iremete anto bonde iremete anto bakanisa iremete elders chekeni rale Meru together ni jana direction na kwalema ni rale mere negotiation chonde ile chombeka onto MPs baraka lijaka bara negotiate mwakana senate mwakana president deputy wengo ugire na ndio nimejaribu nimeshindwa sasa wacha yende kwa vile itakuwa ikue na ndio nataka it's like it is a supernatural power you control and destiny ya to Meru au to control ro to Kongo wa Kongo na to tukerera mwakati wa land ya so ni ugo kara na dine ile tukaria che utongeria icho kaingia no tu taina ndi acha nyuma at least MCS para kurukirie appointments ba kurukia budget ba kurukia interview na ndi we don't know next year the situation tension is kenda kuendelea igakurukwa kurukwa what happens to us development no gali ya kai njira ina yetu gato complain nao nuko jana de barakiri responde au mtu leta kakuni we aba kuibanga imbi ba otobangira of course te ba kubangira aba kuibanga tuizo otongeria it's political na ile political kila mtu ni kuchunga interest yake so where do we start iko shida. So now Governor Kawira Mwangaza na arachokire ni Senate na arua atiri we tayari ku support kwethira kwina ndo waku aiba muretere maratasi abamuria endelee ku support dissolution kana suspension ya county na au mimi nita support hiyo kitu menya wataka statement uranda merero ija lida mtu akosa na mwekuru alafu kamwela kwanza ikwenda to divorce nenda kwa wakili well when you really want to divorce temwira nimeenda nataka to divorce kaona maratasi kuna ngila kureini ya divorce hebu sign hapa na kama if you don't sign this is a repercussion lakini kuna uningeta kwa wakili na ikuona yaka what is serious desire so mama I think na kule mona ndio ndo ndira lengi impeachment yembe iba igure abakalie na beja na balia ina bete kania na MCA ba chiringa ndina bete kiri na mekilipsi mwida ndo na bandie mje abamoira wakero ngara no ojo kwale ndeka ile so the ba chiringira ndina bete kiri na bamukuru everything that she wanted na bendrea lakini na ndo wataka this second one ondobura pumite it is so strong that's why ukona kinyaka bana wengo after the Senate akwa kolewa augere kedrwa kama nimekosea naomba nisamehe so yeah oni kama amekosea so kedrwa if kwendwa no kuona indogeti wo Senate deputy angao we kedrwa so nokotaka kona ote chance reo enjeka kana the feeling around for negotiation ite kuidirwero kintu kira tutura kulika ni ato according to this constitution yetu anankero ni one voter atalire antu batantatu ata batalire in different times ata batalire na different constitutions it's one katiba emu na katiba emu ni kuganande ogore surrender power to 6 people and baba tantato ule ambiria na MCA akaukalia kiwo ugeta kiri MP akakolia constituency na kibe ya numwera sheria na panara ke national parliament kukalia nao
aya acha kwina governor akethira utongeria bwawe bwiki county na kiri antoba bonde mwakati president mwaka senator ni kwirwa katiba ni kuwa bweka ngugire babwiri kuthiri na babwiri kwitira mto mwo gwitwa voter so nande the moment umwaka karaja akakwenda kwanwe otarirwe kurukia ungi na leo ndo no mo ndio thire gwithira 2027 MP ora nakwenda gutarwa kairi MCA nakwenda gutarwa kairi governor nakwenda gutarwa kairi Ruto nakwenda gutarwa kairi so nande no kautsmart yungi na utogo chwa gitikia ungi umenye omuntu ajo chwa gitikia MCA atochwa gitikia governor MCA regeda gukare gitikia governor regeda gukare gitikia president gukare gitikia so ando baba according to katiba ne kobera bwega na axirio ne kobone bwega au urapa buri gutangu together eke na baitira mtojo oringite kura bwo pamwitira ngugi but the moment baleka kuiganerwa na ibao githemwe zekisia min twins ora pedra batene mukoma na ndiba ibao batene kedre governor zitangu yatene MCA kedro MC governor na MCA bazitangu yatene MP no to MP aina mecha CDF MP no control national government assets ile kire national so no mwankanto baba itengu yibenda kana bale iba watene utivo bamenya ko tangu ibatea mo katiba ne baba watene so inyabo kadra bodorene ate otherwise tukakaramya ke tano yere makweni kana era leo taveta kurukire u na it was problem with development ya hizo taveta na ke tano makweni with development ya hizo and at the end of it all voter no amwire na ndino kana no gatigwo bwana Kathurima katwariri article 192 ya katiba manto ya suspension ya county na section 122 ya County Governments Act lichikwaya na mitaratara na itumi bia county yemba kwa suspended so governor narawire woninga support ontobo tukwaracia na muthikirio moyo to interest kyao atwira governor ka uchenjireri na wengwa okay akwithiro kure kari ngwa ruarenga bana kawira atichoka you think so yes no monga ndogaleu no tupamanto jairi mtu okay we are friends apart from kugeti with other chore kakwera tuchemanie naroda mugwanja tuije kintu kinauka daga ngakokna tutembere nikyo tawaleka kuza rure nenga kwira ntendire bwana negana na magana zairi kwikyo kwena kugurao utembira ugatuma na utenenkera no utembira yese na nata ahora tu kwetrea to uchore bo tabokidho kyogeni so this is what is happening so it is not possible it is not possible one ku suspend county tengo que raisi watu bakodwa tengo que raisi because those acts niko stipulate ura manto yo bweri kodidwa but now apart from that there is the part that apart from sheria ule kuga kwena mtu kali ndio ka make decision of weto senate of weto president these two people no mangaba didi ka ogateka taveta bagereria kuvunja mangaba itakira ila no tu gavana uzanodia eba mera bwana ila donda kuvunja hiki lakini they refused bakalera bakiuga atika makweni the same keda pokaga ndio tika tuone tika miaka 5 who suffered mwananchi utaitaveta so this one kawira na alwa election yakadizwa mwananchi ura ukwera trust element ni ambiriti kuita down kwe mtu ura kwa nikaba nyaye teremo aya look at this county ka dissolved you know to suspend our arafu yete ka dissolved and everybody goes back to election MCS na governor matoka about the tinde so mtu jambunya akeza na of course munya is very idle I'm pure yes akeza aya kateli yeje antoba bonde MPC baba kweto makatero definitely but they will flow one person and that person is not Kawira Mwangaza of course to kijana kadri kwa UDA ngaya neko kijana kadri hiyo ni cosmetics tu lakini kuka egetekirwa atongeria na mwaka president paketekide this is no solution ya kudia dina Meru atu dissolve moto choke election no tera didika Kenya umenye for 10 years we have been involved government utera didika lakini ukaja kwetera kukombeka president ay convinced wacha to dissolve kitu turudi kwa kura definitely mama
likely Munya will be will get the point at the some more polls. Na Munya good here everybody want to boga kava Munya. You see, very my again Natigania. They have their issues. They don't want governor, what deputy governor. So be sure Obakaron Kakarit. Again, Benatigania, they will give a headache. Why do you think Kawira na kwa popular? Because Kawira wene governor mashinani bwana Kathurima. Woninde governor mashinani na idara mashinani. Akai kwa ofisi sana. Kawira ni mtu wa obisi madhaya makai ete mashinani okolea CIACA kaya ne ngombe yake na huko na you know antobage they happy ni bako we want to bo so maybe a chance kinyaya ku withdraw it all. Yeah, one thing that system wewe yomba ko kaleka kutangugira ntobage system wewe ite kutetheria mwingi ite kutetheria as in policy ila utumira ticha kuserve wananchi in general ireja cha kutetheria wewe jete na perception ya help so system ila ino kire leadership wewe ni kutetheria kana kamiro okolea de decide you so kateka inya policy ya tonyitheria ngombe excuse me na kuweja na ngombe but na ndiri we are how many millions? We are more than 2 million. Yeah, almost. So, ingombe ingana ya kaeza na so that society ika feel impact. Of course, I am the needy. Kidabare we no batu. Lakini ndiri how do you gauge no no batu kurukia uni? We look at it this way. Womba kuona mtu yenye agetangali lakini malo njara ina zumbi dene ina sio inkurukia mtu ule kwaga bya korea. Yes, ule kwaga bya korea bya kana. Oro kwa bia kora bia kana omba kadra nyatira dine nyingi kurukia ungi and that's why who kills no churaga mkiora ora mkiera eti churaga mono mtoro churaga imdongi so governor atali atumikira ndo bonde na wakateka according to devolved katiba ile kueleza ndio devolved ni kueleza bwega that it is a society atori ba county yo bari kwa mora bakongozwa na raba kaikwa so kiraba kira kibwiri kuthirwa ki policies cia governor ibwiri kuthirwa chisa abantu bonde that's why akanjira egateria antu bonde athija roji egateria antu bonde athija agriculture kedari mantu ja extension officers dambi egateria nkia egateria mwitonga lakini when okwa specific you become unpopular now and now that's what yes na hotelia orinde yawo ndina dina mono lakini ndina dina na ndi en woninte wa ngombe ore kwa ngombe ore wena dina buru so oninga karau ndera njira maybe nya ntelirwa kana nya ruche ntewa no tuna de ngombe no priority na ngombe dira kwina ngambeu kwa onde kwa na kulima onde town yaja ndina ka kioski gakwa kana ka boda boda gakwa ikawitubeza kwambita ote policy kwije kuntedia kumbita ntakenezi lakini mtu ro kutetheka mtu mwe bairi so that aspect ya segregation iwi nandi already ni kumira nandi popularity area ale kulira ale governor Kawira na kendelea na system hizi actually yombo muri at the end of it all is because the middle class kwanza ile out they're not happy utina yako de kuiwa feel the government tetenda bakadiri utina utende kiridwa te biashara chao chukura there is no liquid basi te kudioro kwa county so mtura wena kanduka kawe ende yangirie mwijere pade utiki yako akomba so na ndemo taka mingi uyonde definitely no more kendelea kudira no twanto barade na volto hope in that direction so now issue ya IBC ekeya in play nonto bwana Kathurima itokomenya twende kutena IBC it in place let's talk about that naringe kwira muthikiria atiri kuri nambacho yethiritwe ria for quite some time ya TB na TB
ni murimo yena ndawa na ni murimo yomba kuriria so muthikiria timbie ire tawa ni germs mostly ire ithairo ikitongethia sana lungs kana mauri na ni murimo yomba kwithirwa yukiora na iwata uti antu timbie yomba kuwata ndene muri yaku isipokuwa ndwara na njwiri aki na timbi ni wata antu bonde arethirwa ni muntu mukuru arethirwa ni muntu mwithi arethirwa ni mwana arethirwa ni moyokuru arethirwa ni mwitonga arethirwa ni nkia timbi ite ya kirasi fulani kia akenya kana kia antu TB no wate mtu yeyote so imenyere sana na TB na TB no yore na muthikiria kurikania atiri TB biona nilia bia TB kire antu banene ni kwambirio kora kwithirwa wina muthutano mwingi mwirine na kuruki kwithirwa ukithutanira sana na sweat kana kumirwa ni royo tuko na kwithirwa keita kilo TB ni wata kinya anabanini na mwana munini ukambiria kuibwa ikora ukambiria kuibwa ukambiria muona kinitie michetho na ana bangi yani atio chetha bra kubatere akethwa ina fever kana muthuta mwingi sana mwirine na kire ana bokura kura kanini bakethra bakiambiria kuumirwa ni ruya na kuruki mwana akethra arina weakness kana akethra agiachinya mwirine na akethra kirira bonene sana no batire kwethra kithimwa maita yonde TB nikenda wethra kirieria kwethra kiwata ni murimo yo na TB no kurwa muthikiria kwethra kimenyeranio no ntuni tamba bonene sana na tamba na ruo na TB ye murimo yo TB erera wibwa wekora bonene kana no kumirwa ni roya bonene kana no kwambiria kumiroka bonene muthikiria make sure no kuthimwa murimo uyu wa TB na TB no erierwe na mapema ukakwithirwe kamenyekana kurione kaora na mpui na early detection na treatment ya TB ne batire kwithirwe encourage bonene na hakikisha no kumtwa sindano ya BCG kire anabani ni kana no kumtethia mwana okuti sindano ya BCG TB no erierwe na iraba wita tuberculosis preventive treatment kire antubaraba na murimo yo na nkuruki otira ati kuntukurori kuri na ventilation kana ne ukumya ruwo rwakwana na nkuruki no kwithirwa kimenyera kiri mirimo ire watanithachwa ya diabetes na hypertension nkuruki ne ubatire kwithirwa kibwithirwa routine screening ya TB kana kuthimwa maita kwa maita kiri antubara bari na murimo wa HIV kana AIDS maita kwa maita kwithirwa wati ni murimo wa TB ukethirwa wina wasiwasi no wete sibitari no kethirwa kia wandawa no kaora murimo wa TB yethira wina ndawa chia meri tandatu except kire TB ya brain kana utombo ya miloito kana ya joints ira yetagwo kaita ka meri 12 kana mwaka yumwe kuri na antobethera bena by drug resistant antobethera by drug resistant bakara ndawa yi ko kaita ka meri 18 mwanko kinya meri 20 na muthikire no kurwa ati rukia kwitha wina TB irenda wabura kubatire kuringana bura wiri ni daktari no tiere ati no kuthiatira mitaratara yonde iroa ine daktari ya kuriria murimo uyu na kuoria murimo uyu wa TB na ni kwithirito kwina miario mwanya ati TB oyeya no ntubwa bokea kana no ntubwambi TB ti genetic kana itiwata ati no ntune wate ite mtu waruriyo rwenu apana na TB ti uroi na TB ita dhira bururu Kenya TB bado iko ndiguru ne Kenya na kure anto wati wina murimo wa TB no nyweri ari antiri okaora hiyo maziwa punda hata utatoa wapi bombere punda amberi yao hakuna kitu kama hiyo so make sure ukakwitha wina TB no wita sibitari na ukakwitha no kubwa wikora na kumiria kwa kaita kara ya make sure no wita sibitari uthimwe no wawe ndawa nikenda kuriria kuwata ni murimo wa TB kana kuoria murimo wa TB mubango yo muthikiria ureti kiribatwe ni Kenya Conference of Catholic Bishops ukilukira funding ya Amref Health nikendo tira twendene tukumenya mantu ya murimo wa TB so kaita konde make sure no kuthimwa murimo wa TB na no kuwata mataro na no kuwata motungata nikenda withdraw ukiora murimo wa TB bwana Kathurima tuchokere mantu ina ya IEBC you know
mutongeria wa class kia gavana na bati kumenya atiri no mwanka mbere IEBC ithro iri in place nikenda bethirwa bambere ba verify signatures. Number 2 no mwanka ni baba ayeti thina mbere kithurano nontu kikatiba article 192 yani 90 days chiotongerebo commission ile kabwithwa ni president ne kulukwe ni senate. Then around that time in 90 days no mwanka kithurano kibwithwe so kya kwithwa kithurano kya kwithwa kutina IBC no woka bwithwa kithurano so signatures itu kuthuranirwa ni champi already kwena issues nyingi chieterete IBC kwena MPs mpiro kwire na kwena MCS kwire daiji kwena apart from that one kwena into serious division of boundaries ndo torofia si chadire daida ndeba kwiri kwithro bake baku revise boundaries batadidia the mistake ire dide kire ne kwa commission ya IBC executive powers such that IBC itomba operate tayena secretariat CEO aliona ntoba lakini that batomba operate kwena executive powers tia commission inayo na na tuamere through katiba the reason why ba me imwana siasa akwenda kwithirwa in control of IBC through commission no the commission aba kwa appointed secretariat kaba kuandikwa lakini commission aba kwa appointed na ndisa negotiation ukataka yada ai kitumi tutina IBC commissioners imbi it is negotiations mantujaja task force ye kwaliria kedo task force ye ta formerwe dai tulinge twina commissioners actually nonto already kwina anto bale au bakora mbecha beterete tikidora no bale aba ide no bale aba 50,000 yeah iba era soni nguya yawe yale kutara bale pageto tara commissioners so definitely kinyatu kauga dai process yu yambiri of which the earliest in kuona zakaomba kwambiri in January nale kinya process yu kambiri by the time commissioners ba appointwa it will not take less than 3 months actually 6 months it idobaka commissioners to bombe tarera nini by that time governor akedro nyai na signatures chiawe na chief ward utuchi kedwa chikiri there is nothing which should be going on ka to kedro aketwe na muduro madura kudura na ambi tension ni kedro ire kuru tutiji mbia buri kudidwa kwi baba kedwa bakwa mbirande kujukia na ndende ukolema so omuntu eteka election na ambi so to kedwa twangara tena in the process budget yokinya to kwangara tana nkuruki make media jiriyo mbeshiri iriyo maybe kai ga choka kana ndrande kai kare kiro to exactly what is necessary so aja I think governor kabwiri kuteka kona nonto noe mutongerio county kabwiri kuteka tu kona eji yomba nyako mure nyawe because it's a long journey the earliest I think maybe we can go for election at the end of next year keke nyawe ndo IBC kinyokara 6 months so signatures yi ikuthurana maturene na uri ti atethia atekana iti ambikana iti kumakia kana ikuthurana tikale au no who is going to no kite ugotoruga bwega IBC is supposed to verify no mo verify signatures kede mtu imuringi okura na imuringi okura county Meru i secretariat ka verify lakini chairman wa IBC no mwanka kirekirole executive power no wino wenka ekugana these are verified by baleo nande ouno inale akinya kukaragitene kiu maybe June nale kana me so I kalira nande kenda process nande ekira kirole plus nande ambiria nande ndo apart from after signature kuna the other processes just in it kuna process era president era process de kinya wetole that is the end of next year by that time together twina so governor ndo noe wenka is one person to create mandate to run the county government. Na buri kumenyora that this thing itaturamba. Okay, so now do you think kwina werigiro bwa ngwataniro ndene account ya Meru yoro ndinondere coordinator wa kiama kya UDA akiwa ati it is the only way na ndikubati kuchwa one tia in by all means tia kuwatana the account ya Meru no kuona akakwina werigiro bwa ngwataniro ya tongeri ndene account na demenya etemanto ja werigiro anymore it's about this is the only way eno ndokataka to gatire in case of suspension to get a one kind of next year do we want governor Aboido Churia
na kwenda kwithirwa ina history ya kwithirwa igita rero ndo Mumeru atutetheka na kwenda u no tuli supplementary budget iro ikeja njenu bagakurukia batikurukia of course batikurukia na nata gwakara so na bwi kutha icho review aya ukeja kwithirwa negotiation ni uchombeka kinya ikethirwa ni iria anto atori ba kana ni basi ba roja mwanga baketekana ndikwe mwirika wakwa neaja kana gutokora mtora Nairobi urakire ruitoro raja kenda aligeria ni basi kumutegera bes kinya ukethirwa iruitoro gakwa withirwa ugona ndo ugakuruka we cheza yako pande wache mimi cheza yangu pande kinya ukethirwa ni wake kukathithika Mumeru ateka umie mbeshi iteka achoke nare yezo tuteka umie that one is better off no njire negotiate iba negotiate trust issues ikedro ireo ndaina ndebo batishua ndo kataka wote PS bauga urito karia na mama alafu bugetekaniria mande bukadija kina mande dimwete yokwa dimwete so trust issues itonyere na ndiba bakomenya nyekedra tugetekaniria turitekaniria endi tutibu na ugatoka negotiate no gokeza kwina that party mtu kana kede tutumire sheriani tugena ndi ogwe mbese chieza ukadija 1 2 3 4 na ngadija 1 2 3 4 na ndi miaka yetu ne tu twendere mwaka IBC kedra edidua twenda ko tudisolve nandi lakini for now atuike miaka twendere so UDA obejete neo UDA is a big party, is a government party, no ruling party. So ja kwithirwa ekathia gintu ja kiu na ngugi iteke for the time being. Maybe back end like that. Ora kwira in marriage. Mukakosana botia ja wa divorce ro. Abo ja wa separation. Wenda kaka ko wenda kaka. Ufikirie ni kwanza. Bomba kudugane miaka tatu kona yale ngeo watu mimi nimeona stage bila. So maybe bakathia gintu ja kiu na ndio mwaka kwa ndeo ungende. Eba keza mianka diretu tena ndeba karana ndeba batio chwana oto kolionge okolea gavana nerero wachana na hiyo kitu natigana no atige kuthogathogia everywhere na itegugiche wecha policy na provide medicine chibitari adije njira teroji agriculture adije bora hiyo maneno ya kawaida ile jara katiba jara tekwa jate na discrimination kana tena mantu ja maingeja emotion kana kutonyana na antu muno edo ide mantu jau na nakadide kintu ja kiu maybe by the end of next year by the time IBC jana ambi bateka bone by the way no hitoka kala yakana tuitengugire mwe atuendelee so now MCAs kwena petition yo ikitwe kile assembly ni some civil society groups civil societies barenda obisas 12 baraba ingibo ni actually ni CEC's chief of staff na county secretary. Are we seeing peace kile mantu ya nonto okay akwithwa na muthuro yura MCAs bomba kwithwa bena ju maybe nonto bwa uchindwa rengi senate and then baka effect nonto baka impeach CECs ba nona governor of course akaleta CECs bangi bare okulukwa what happens kile county ji Bwana tukura nande mwanka jozo gatemwa ne ondoa nande kedra kalia tukaturwe silent wars so ukataka actually senate ne insaitere that thing ukataka I think is bone kalwale usambo no ugere kedra babwe CEC no we na denari go impeach them kwalini nekibota direre no mbere bweja kudiri na governor na ukataka it was a reason yes ndo kedra CEC ne aletro kwenu na mukurukia na bo mukurukia etareka kuthithia ura abuthia gesheria na babu bwena powers cha kumuita so kedari bo amwitira areka kwija then nikibutathire kairia the process mbere bwita bu impeach the governor ibo bogere they wanted to deal with the appointing the authority but you see the nyakeda na appointere ata appointere as a personal staff I staff udhirikari na kwena sheria ile chikaliti ile chombo mwita na ndo that so I think civil society either kaparajo create as an opportunity to do it Nondunya for whatever gain that they want nondunya Kenya yetu it could be even for monetary gain no better bagwete si ategana dentro bana tamurume na baba ya toarani you never know so mbakedra baba apa jite tu just for their own kana bedro na the county assembly ke batumirite kuleta the month there is a possibility yes bakedro na reba ko
tutiongienda twi batwi tuchoe proxies ye turaletero is a petition the petition no the best actually kire senate na county assembly even in national assembly when you want a person even agenda to go through easily is go through a petition no the petition and the parliament yakawa aturaletero and plus petition ne there ina timelines itu bori kumeali na itu bori kumake a decision no to la the decision no mana court when you take your case to court ikala kuthikiro na timeline because justice denied is justice delayed is justice denied so it will happen like that so the likelihood is that the na kaumira na likely sisi babo bakwo likely na be na likely bomba kwa ndo bakwo already if those gross misconduct is proved beyond reasonable doubt then no bengo na kaire bateko ready wiki kwa senate so ni boba kuthirania abo boba kuthirania abo so wakisha waondoa no ngakavana alege auge na nde babwe we apaka change rieto and you know I feel ni kuibwa mantera governor ba kwithirwa enayo nonto uke ya kwithirwa ni ndibu kwambiria ku threaten ku impeach CCs bakwa na bu threaten you know don't kuona mwana kwenda ku paralyze thirikari then kinya woni ndi governor I would also say then kufa driver kufa makanga kufa abiria totally account already au ni obali already dai au ni obali no to kuona bakuma senate kigamba liko gitwa bamebetere Mombasa bange beta wherever dale otina oto kuigwa ikwali nyana ka phone call kinya ka text kinya kantu ka kuga ka kukaraja ka ina kwenda na kwenda alia no utenao we sofa gavana kwa kivyake na mambo yake na MCS wako kivyao na mambo yao actually inyapa tu wananchi tutishua mono imbie kuendelea ndere na hala ntu ito kumenya toxini kuendelea lakini utakumenya yo ngwembi so already au kufa driver kufa wako hapo na de abo chwanira na ndi kambiria na ura boxing anto batonya ringine okethora na ndia atogotega ukari nkundie kwegera wande ibije kwe left ni oyi na inya akogera kuona ni okagera au ni ona ndi bali abategene na ndi bagera ya kuona niri kukwenda kujukia na ndi kawira kogera mbere uga suspension ndio we suspension gina petition yekweza tuondoe so when these things go like that likely is baba kaja kwa impeached successfully baka ito those 12 officials baka kaja kuito successfully then it means kinya appoint bangi kinya ko kezero baka kurukia ndo msiezi baka blame also baka leko kurukia it will be blamed also lakini bomba kwa kisha nande uliaba what they mantojara ba bendere kenda bakurukia na ndiba te bendi kaire ndo they said walisema leta tu vile utaleta sisi tutakurudishia but I didn't interrogation they didn't listen to even it was not as intense uteke bashugulikira yake bakurukirie ora bejere na ndibe mbi bomba kwa mwana nde atoka so strict with whoever you leta toda ateko fit to agera nale bring another one oleka ka na nde they might go cold war a weekend there until when either bakaria na bega nirwe kabisa na tege ntukia ntuku mwaka na ijiri au toga kana na ndi election ni eje so now bwana Kathurima governor ari uchoka kiumia kira kingi after aikuma senate nejire na aromba amiro rekeri aromba atongerie bondo rekeri au woni kethinko thukiritie ndekera nawe wonthukiritie ningo kurekera but this urekeri bo has not been taken you know atongeria ba there's nobody wora wa okay sawa gavana kuromborekedi then kinyanin komurekera na kinyanin nandekere we have not seen atongeria bange including MCAs abunge senator makatel baretre makatel utewora chumiria you know akaraya yakakwa mukira apology ya governor. How are we going to move as a county? Kilima tu ya watela wa bwana Kathurima mbere muthikiria wa Weru FM Safaricom ni betha ro baiko makira ihitari onthe na ntuboni bubu tumite bethro batongeretie kwithro ati niyo kambuni yo tongerie niyo kambuni yo kinyanirie tongeretie ndene ya thikuru Kenya na nibo nturukirwa ru ariba ikwira atire tunahama katululu sisi wote tuyukuma digital na neon na nibo ntuba kureterete thimu ye neon ultra na neon smart neon ultra iri mathiringi ngiri inya
inyanya na mana kenda mirongo kenda na kenda niyo smarta iriuma thiringi ngiri muwanja na mana yana mirongo kenda na kenda thimu ici ibwithirwa au ndene nthiguru Kenya na then ndikumaanisha ati ikethirwa ikibwithwa si kuthwana iria owe muthikiri wa Meru FM owe customer wa Safaricom thimu yikubwithirwa iri bwithwa iri na owe in mind you get igethirwa ikibwithwa iri na owe in mind na muthikiria ni bontu bokwira atiri kwina network ya 4G utibati kwithirwa uri kirika tululu sai kwa sababu everything you get everything iri kiri mitandao na mitandao eji ikombithwa ni kampuni ya Safaricom na untu bena 4G everywhere ndene nthiguru Kenya araniria nabo na wita wore thimweje kiri dealer outlet bo kana kiri masoko.com kana kiri retail shop cho ire kuntu mwanya ndene nthiguru Kenya na the beauty of this akura thimweje iraye na battery yoni kuria kaita kara ya ina network ya 4G screen yoni nene bobwea yina memory kwana waringa thimu quality iko sawa wa thimweje ya Neon Ultra ya 89,999 kana 8,999 kana Neon Smart ya 7,499 ukahawa 1GB free 1GB free ya Safaricom nikenda nawe withdraw uyukuma mitandao ne ujue ni nini inaendelea hii Kenya wibwe na hata mama kuwa wibwe na MCAs na hata bakuirana wibwe unajua impeachment ingine ya CIACA inakuja petition ya makarena Kenya ile kotini utakuwa ukijua hii mambo yote on the go urikiri ukihukuma digital ukihama katululu ukiingia digital wewe you are sorted now KATHURIMA kiri apology tu kwa riri yao mama na wire sorry na awo kinyawe akurekanira why are people not taking this serious kera yo mali tukana tukosena na uwe tumekosana alafu ngetangatangaza kanisene Martin ndio kurekera kanisene gutangaza isite au yani humility kwa ine kinyete I will appreciate nonto bombere a public apology ni kumaanisha yani okuinisi ya buru weta wandombore kedi mbere mwingi lakini tuburi kukarandi na uwe tukaike tungakwira bwana wendekera bwana tukalia ndakukosera na what should come first yona uwe tuwali mbere alafu na ngeta kuga ituralire Martin ndamurekera kana ndamura andekere na twalekanira nenda it will be strong okay okarika na 2018 Raila na Uhuru Kenyatta bakarire bairumana bakira iterekanire na Uhuru akawa mimi sina shida Raila akawa mimi sina shida lakini shida je rira bakarire ndino ndo Uhuru nereserora wakarire betira batonya rumune mwe nde bakara inye dalimwe bate kwaraniria bategeno bakire morane no kambiria inye mbito kalia lakini la mujabe jana ba so gavana akeja kwithirwa na kwenda balekanira nontu nwe aina in everything aina nya kiti governor's kiti ireho abwiri kuthithia gacere kanini ageta MCAs ageta MPs bakarandi ageta kabiri tubu uni kwenda turekanira yes bakaria nande balia bakabe umuntu agetekeria makosa jawe nande akeja gutura batu publicly bakethora nari bariri unturandi kutema mahana nande gavana aliuga we akobarekera tu turekanire undi kuborekera ni nambi ende mbere kimekithira aigi suspension utakuona emotion imbere batarekanira yehu yale public era itahatu kugwiria public ndo amero yako troba KATHURIMA uni kiona uthio bwa gavana ntikweu ndona ena kuinisia buku nene nongo kuinyia kou abwiri kugwike na ndi indo ikenda agete MCAs bakarandiria deputy owe kwanza ndio abwiri kwambiria no ageta mwiri tu mutano ba inda gukosere na ndi tureka nawe nyo nkosere tureka nyago no nkosere yes kila mtu akona makosa hii kitu tumalizane tuendelee na ndi akethirwa governor kuma senate na nathirwe she was advised akethira kuma nawe ejire eta deputy governor badirania eta MCAs ba 59 badirania eta MPs averito bukome hii manto tudiri na ndi kuma au with that same face eu alino akeja kali na bonde bakaiga ni ruo na bakalekanira na nande bakukerana nande terms che kulekanira niji
usiseme hii mimi siseme hii usifanye hii mimi nisifanye hii yeba no meana ukukara twekanire mianka au watu itanguge uju ugo na ndego itanguge kuna niambite ekwa na itwiganire uju ato supporta ne uju nambi de nei turare acio itudira ni acio na ndiri ubakeja kiri public batu gutwira then it's okay no the moment you tell us ndio balekera tukudia and then 1 week etadira tuige suspension 1 week etadira itokwalira na ndeka uzi this week nalo temande this week I don't expect dira gento kite either korea no me korea na kurukiro is a policy ngombirio iburi kueja no so nande akala kueja no adi tango kai MCS boro ko tena policy ya kwa na ngombe okay not policy ya policy eteo lakini ne kurukiro ke budget so she has to spend that money yes inakadra policy teo akadi tanga ko policy badai ndo policy yake ya badai ya policy ke kuregulate ekurande mtu ule mwangombe under water ground kana ule mweja za ngombe hata so that's where the predicaments are na ne mama kabo kujukia no enka it is easier for her to call these people no to ete mandate. You know, supporters ba Governor Kawira Mwangaza bariuri atire nito ntububu wekira muri oyo kire Kawira ki kinyatongere baubange kinyabo be na maite yo bombere ni ba impeachre governor so nibo bati kwitwa kwanza beba mbere kwira governor itu turekere you know antu bariwa MCAs ibo bati kwambiria na kwira governor sore mbere ya governor era MCAs sore after all governor is a county boss ukantu kurande ntogo we boss among the 48 rules of power it is kiongozi the leader nobody kwithiro akejo kayatua not the governor it is the governor the leader nobody kujukia tua ekwira antu na labageta ti antu bamwero na rageti akabaikia no untu yakethera katiba ne kuja na nini directions ukataka there are so many counties chikudia manto yao differently lakini betu mera the same law so you as the leader we kiongozi so you go kakarandi wite antu te antu bakagwita people cannot call you ndo you go boss ukataka na reda hizi governor akatonya kiri kana together by kikaone governor akatonya MCS bakaronga so why are they standing because you are the boss so ndo kethe you go munene igitara thina no go expectwa ujukia tua ya kuleta mantu jaraza kuja ukonia kuleta peace kana kulenkera county utongeria na hapo geta ije dai the president dai parliament ka ungovernable so who are we going to blame it is the president no the president abweri kuleta MPs akabure dina yenu mbi ni na hii tutafanya hivi na hivi na hiyo tumekuona dai president uratu ino dai ruto ati ukudhira kiumia tena cabinet meeting kenda mwenye mbie kurengi sometimes twice yes na MPs ate ukarakara beta state house kenda banya imbie kure kurugengi zanande ai Germany lakini mbije ya choka no tubora chichira rugiro mbu ukona michemo ni reka adingata na choka ndo nakwenda kumenya mbu uyo ngwale ilikuwa ya nini na kaza atishughulika that it means it is the problem so very quickly bwana Kathurima kwina petition ye again yeketwe kiri court ni Mike Makarina without really going to merit na demerits ya ambarino onto ile court tayari kaniri kinyeto court tayari then again another you know ne imathaga yange ya ndoa ya kurua ao ni rutere roro ngiro roro yana Kawira but berencho kire kiuri very fast kamere muthikiria we turukirwa na ruati KCB ne kurura miari kiri mukenya wende KCB ne rurite miari kiri mu Africa wende na nithirito yikuria biashara na wonjorithia ndene ya East Africa ndene ya Kenya East Africa na Africa kwa jumla na yethro yitetheria bonene sana kiri ukura kwa uchumi bwa region ije kana itaruki kia East Africa kwa kaita ka miaka ya na 27 muchoro yo bata KCB ne thirito ena batwe na kuna kumenya ukwira ati akurura mirango nubati ukumira kiri mirango eno kethro kinyawo kigunika bonene muthikiria kankwira atire KCB ne thirito irio kontu kuonde kiri muntu wende kaita konde kiri corporate kiri industry kiri
everywhere mu biashara munini mu youth we na bonda bonda we ni thiri twerio na bari kwira kinya we irurire mirango witakire branch ya KCB witakire agent ya KCB kana kiri mutandao ya KCB nikenda withirwa tawe kinya wo kigunika na mubango yo KCB na bo kwira ati ni barurite mirango bwana Kathurima time chetu ikuthira but kumnyala kethirwa no yuke second itano kuwa kwethirwa ejini ndo ikururwa kana tindwa na petition yeji politicians kintu kira pedha bakarite muno ni interest na interest hiji karwa through any means so on makarena kona yes it could be no advice kuma agenda ya antu bangi kuleta mantu jange kuruki so it is of course Meru classifieds.